تعال هنا صور الشرطة بيعملوا كده؟ لا هي ما تنزلش صور فيديو Sebuah video yang diunggah akun Instagram @artdi_muzamil mendadak viral di media sosial. Rekaman berdurasi singkat itu telah ditonton lebih dari 51 juta kali dan memperlihatkan momen menegangkan di Masjidil Haram. Dalam video tersebut, seorang petugas askar yang tengah mengatur barisan jamaah tampak dilawan oleh salah satu jamaah hingga terjadi aksi saling dorong di tengah keramaian. Namun yang menarik perhatian warganet adalah sikap tenang dan sabar petugas askar itu meski sempat diperlakukan tidak sopan. Banyak netizen memuji keteguhan sang askar yang tetap menjaga adab dan profesionalisme di tengah tugas berat mengatur jutaan jamaah di Tanah Suci. Komentar bernada hormat pun membanjiri unggahan tersebut, menegaskan betapa beratnya tugas para petugas Masjidil Haram dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan ibadah. ايدك ما تتمد ايدك ما تتمد مع الحمر يلا حرك يلا ايدك ما تتمد ايدك ما تتمد بالذوق والادب اوريك تعال تعال هنا صور الشرطه بيعملوا كده لا ايدك ما تتمدش صور فيديو انا معاك صور فيديو لا قربت لك اوقف هنا ما قربت لك اوقف انا مش عايز انا مش عايز يا حاج هذا الشرطه السعوديه هذا الشرطه جاي بيهنون العمره يا حاج Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.